Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kumakhosi i-Kaizer Chiefs okuhlanganisa-ke neqembu laphana-ke ama-Rocket Boys i-TS Galaxy. Udaba-ke esilitholayo njengamanje kubikwa ukuthi-ke kunomdlali we-Kaizer Chiefs waseswini ongase-ke ashiye laphana-ke kuyona-ke i-Kaizer Chiefs. Kuthiwa-ke kuzoba ne-swap deal between amakhosi nayo i-TS Galaxy. Kunomdlali-ke laphaya oyi-midfielder kuyona-ke i-TS Galaxy laphana-ke uSiphesihle Maduna ekuthiwa-ke uzoswapha naye-ke laphana-ke uThabo Cele oyi-midfielder kuwona-ke amakhosi. Khumbula ukuthi-ke kunodaba olukela trenda ey'nsukwini-ke ezedlule la umqeqeshi omusha we-Kaizer Chiefs ekubeke kwacaca ukuthi-ke uThabo Cele akekho ey'nhlelweni zakhe kuyona-ke le season ezoqala. So isisombululo asebesithathile ukuthi-ke kube ne-swap deal cause amakhosi kunomdlali-ke vele amfunayo laphana-ke kwi-TS Galaxy okuyena uSiphesihle Maduna. Okusho ukuthi-ke i-swap deal leyo, uSiphesihle Maduna to i-Kaizer Chiefs kanjalo-ke noThabo Cele to i-TS Galaxy. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.